Kublai Siboni pi barlok Deng subhai sya ke YouTube channel Friendly ti khasi Barlok hakne ke video ke bamenta Ngan pensai pi Kumno bapin yo biang ya ke dur Lani ya ke video ke bapila dem delete Tesepet ya kene ke video do bekut Wan om skip kenang bapin sutu Kumno bapin yo biang barlok Menyo biang ya ke dur ni ke video ke bala dem delete barlok Pilon kam balai apok koleri mobile jong bi mentak la yat ka IP la use da ka AI koleri ta palok pet kini kidur hang ni kini kidur kimdai ki bangla delete andrai kumno ban yo biang ya kita kidur ki ba la dep delete ta palok ban yo biang ya kita kidur ki ba pila dep delete pe ni pi foto album batul pilih hang ni album palok pi hang ni palok trash pilih hang ni trash palok pe sibon teli ki video ki ba phila dep delete hang ni kidang pau hang ni parlok pet kene ko wei ku video ka dei ka bangal kene ko wei ka dur ka bangal dep delete kadang pok ni te kum do phinjo biang ya kene ka dur pet mentra philet ang ne po recover pin ai ne recover te kene ka dur kan wan biang sha ka file jong phi pet kene ru da bikwa recover phila ban ai biang na recovery ba kan wan biang sha ka file jong phi Henry nada pikwa baka dur jungpi ba pin delete permanent no ya kani kadur bakan om sa su atras pila ban delete no shis don delete permanent ya kani kadur pila ban delete permanent kumne bakan om sa su atras ta om tanggata perlok kumno ba pinyo biang ya kidur ne ya ku video perlok pila ban let hapo jong nada picu pendon kam ya ukukal foto perlok ubala epi ban acing rap ban pinyo biang ya kadur lani ke video tapi je kini ke video do bakut ta ap perlok hang ni perlok ai ka piron kam hang ni ban le perlok ke ai ka baron kam pi ba pin la hang ni perlok pin let hapo ukukal foto pin play ya unu ap perlok haden ba pila da play perlok ya unu ap pin let na library perlok haden nang ta pin i hang ni perlok hang ni favorite utilities artist but trash pinyon na gane ka benta trash pi yang ne kidon gine ki video hang ne ki bangal dap delete men shwa pet kene ki video dai ki bangal dap delete men shwa kene ke video dai ke bangal delete men shwa kumno ngan recover biang ya kene ke video mo kumno ngan recover biang ya kene video tengan anang ne restore tementa ya kene ke video ngala yo ban restore tementa ngin let no sha siapa ke file jong imo ngin pet ya ketu kedur ke bangi la dep delete menek hatu kala wan biang ne bisa ke file jong tengin tangen let nang ne parlok hatu ketu kedur ke ba pet kene kedur ke bangin ne ngila restore biang menta kala wan biang pet dai kene kedur ke bangi la dep restore ke bala delete mentang la restore biang ya ka bat tangom ta perlo ngai pila suthu kumno ba pin restore biang ya ka dur lada kadang don apo trash namar ka trash kasta hadu live post ni anda la pala live post ni kemut ka trash kala delete hi ya ka dur jong pin namar por ba delete I move to trash kemut lada kadang sa apo live post ni kemut pidang la ban recover ya ka dur hendre la plat na ka live post ni pim om yo su ya ka dur ta tangkom ta Kublai Sibon ini sempat ha ke video tapi sut na i ka channel ya ke video sumba ban like ban subscribe channel